Mushana Production. Brando sta meturi. Azigambira mama nguzava makeke mwezindi. Uburubu no bureba utakashishikara. Naze kumugambira atemezindi. Mom, Wanji. Reverend nyamazona yazirya yazumaraho. Ne yanje yagiriya nayo ikipape cyonzire ngundi nacyo yakirya. Rero yagira ngundi uteke mezindi nzumutwara. Iroko. Iroko ubwo shinkoko yanje naenda kunemerewe ntarireho. Reverend ogo nawe tinamucenga. Iroko Reverend ogo ubwo shinayenda ngwe enkoko yone nkunamire. Enkoko yone mbure kuryeho nangwa nakanyama nakamwe iroko leta masowane. None yazumaraho. Leta byiba namasayane. Mama yajyangu ntegure kibona nesiyandi. Reverend nkunabisa mu ngaro. Tuwana aba mu ngaro. Reverend. Bana. Kacha Mushana ne kako kutotukutebeka nisize.
okukaba kona ne kokwe oba karo kaba kake bambe otusasire oba karo kaba kake ni mabakuru ba Reverend mukunda kurya karo n'enkoko ubwo titwakwana kamurare ahabwo kurya binzi ba Reverend magani mwenda kakamurare ko kugira ngo munda bitabateganisa mukananka konka tusasire bambe ne kako nja tushabe hunko kuwanshaba kari ono mwana yakuna bisengero za yera nanaba amagufa shimwe mwana katandi yako amagufa gwaryaga ebe by'abana babasigazi asho montararya amagufa garekeho banda wayera kari Reverend waza kunshabira konka nyine yo mwishiki nyine yo natera yaho go warya nawe cyamushana ni nyendo tushabire twena turya nyine yo mwishiki kandi abonire murungi munonga takashweyirweho no kushwerwaho akihurire mwene rekanyije murete na mutabani wanje tera yaho rero tushabire Reverend tikwe Reverend kari rekanyije mureto tushabire takumanya mushinja wena ashugiye no mwishiki wanje Reverend ninjire shara waza kugitera ha aba nibo bana banje binane nkugambira ubwo nitera yaho uwarya nawe cyamushana ubwo no mwishiki wanje unagambura turo munjo tashohora oshuge ino takabonaga buri mushija wena aturaho munjo ni wogu mwene ninjira mazima Reverend eshara yaza kwizara waza kutushabira n'abataka bacyara habinjite bari kumumanya nuwogo takabonaga takamanyaga mushija ni wogo mazima shugeine ashugeine takabonaga mushija wena turo munjomo konka shori yakanu Reverend kaya tusiga chachi kando wakamashaza reka mbanze mpice yo ndende
abakunu mwasiba muta twasiba je ati Reverend kawatusiga chachi kando wakamashaza ngira ngo nuphoro nga aha kanisa nimwe mwansigaho nabandi yo mu office nimwe mwansiga kanisa konka kumba nashora kamashazo gumushara kazogo ashaba ngunyije mushabire nabekaye nokwe kwije ati kamahega kaba musanjire kamahega no kamahega to kumanyori yo mucyo waryo mucyacho wanakuzenera nakuzenerera wanazanira mu kanisa kanuwo ogu nuwogu wenye omukanisa wanazana ngwe shino nda kujya ngo Reverend ninkubiha Yesu Kristo ja tugiye konka kakazi we nabwo ryafa kubi oryafa kubi Weshi wa mutwara nda ngwe beni we yashwera iwe Reverend amazima koko yanje yuwarya naciwe choboro byakomsha bitugora muntu bamweta ko rukusionari muntu cyo karebe mukama we bitugora wahura muntu bamweta ko rukusionari muntu cyo karebe kakushano kisha kagakano jo karkoraba karebe nobwo buguru wanoze kumutwara takakushwera nobwo kumutwara takakushwera tarukwenda nonde kushwera shi omwesibira konka tarukwenda karebe rakokasi wanobwo butama karebe nikashano bwo munyanya bugomba teri dero yaserera mazima kisha kagaruka enkoko yanje yafa nekibo cyoburo onashinketi nenzi ejistane yaneze yanebunye mama mbakurate otabakurata Eka mbakurate mama yari enkoko yona nizakukwatiriza wakora gusa enkoko yanje yafa mukazi bukugenda nubwezenzo makagabanga kakankaruga kanisa kunu kankaronda yoki onka mukama we enkoko yanje niyo yanshasha nekibo cyoburo
Ruhanga ubushobozi ubona tateitwe kandi w'embabazi nyinshi ngushaba mukama otakampungaho ahabwo muyaga nebingonzi ebindomo